Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Usethole ukugxekwa ke laphana uBabes Wodumo laphana wengane zakwethu emva kokuthi asebenzise amakhasi womyeni wakhe ke laphana wengane zakwethu. Khumbula ukuthi lokhu kade eqalile laphana wengane zakwethu emva kokuthi athole amaphini wefoni ke laphana wengane zakwethu awasebenzisayo ke laphana ukuthi akwazi ukungena ezintweni zikaMampintsha ke laphana. Uphinde wathola ke ukugxekwa ke ngenkathi esepromota ingoma yakhe ezophuma ke laphana lapho khona hamba khona nengwazi yomculi uTNS ke laphana wengane zakwethu. Abantu abaningi basigxekile ke lesi senzo, abanye kodwa bebevumelana naye. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi ikhona into errong uma ukuthi uBabes upromota kuwo ama-page kaMampintsha laphana wengane zakwethu, noma ethi ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe uthini okwakuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, gcina subscribe, gcina nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha.